بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع حديث جئنا بهم اندر دفتر 40 نووي. وهذا حديث نيوتا وند دينا كان كويته كل لابل ريدي عن أبي رقية جتام باب رقية أنه تميم كدي بن أوس كبيت أوس الداري نقصر كلنا المقبوية داري رضي الله تعالى عنه يرمي الله مكة. ولوي أن النبي ونجن أن باج الله صلى الله عليه مكة وآله بنقول مكة وسلم حسنه. هذا وي ونلا دماكي الدين دينك النصيحة كلابا ريد دينك كلابا ريد لابا ريد يعني قلنا وي ومن وي من ونو بن قلنا من وي لمن ونن هم من لابا هم قال نلا دماكي لله لابا الله ko Allah laɓante wali kitabihi e deftere makko nden laaɓana deftere makko nden wali rasulihi laaɓana nelaɗo makko on wali a'immatil muslimina laaɓana hooreɓe julɓe ɓen immorde e lamɓe julɓe ɓen e karamakoɓe ɓen e imamuɓe ɓen laaɓana ɓe wa ammatihim e dendagal julɓe ɓen kadi laaɓana ɓe hara tunanade hay e goto. oɗo hadis o hadis raɓɓuɗuɗo kono noon himom mofti manaji ɗuɗuɗi. o hadis ƴettaɗo e abi ruqayya ɓiɗɗo awsi on dariyankojo e yurmede allah woni makko wonde annabajo allah on mo jaggi sewne muɗum o wi wo dina kan ko laaɓan reedu. o wi men lamdi ko hombo men laaɓanta o wi laaɓan nelaɗo maki laaɓa noon allah laaɓa noon deftere makko men e nelaɗo makko on e hooreɓe julɓe ɓen e dendagal julɓe ɓen. an abi ruqayyata ƴettama e baba ruqayyata tamim onnoye tamim bun aws ɓiɗɗo awsi on addari radiallahu anhu yurmeni allah woni makko. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا الله قال ماكي الدين دينك النصيحة كلا بالريد لا بالريد قلنا نبي لمن ونن لهم قال لا ماكي بالله ونن لله ولكتابه دفتر الله ولرسوله إلا مكهم ولأئمة المسلمين ونن لهورة قوم بدين وعامتهم أدندان المقدر إن شاء الله كرم ko be bangin nayen ko honno alla laabirante deftere makko nen ko honno laabirante nelaɗo makko ko no laabirante hooreɓe julɓe ɓen ko no laabirante dendagal julɓe ɓen kamɓe fof maɓɓe ko honno ɓe laabirante. wona o karma kojo wiyeteɗo Jammal Utaymin o wi wo laaɓangol allah tedduɗo towuɗo wo ko woni ɗum ko laaɓangol diina makko kam. wona noon darano huwa yamirore nde allah yamiri ɗen yamiroje allah ɗen huwa foddetaga woɗɗitoɗi o haɗi ɗin goongina kala ko allah on humpiti kala ko allah on wowli huɗiyako gonga kala ko humpiti kon e tuubugo rutto faade ka makko e hoolorgommo hooloramo fawo e makko e ko hina e ɗum ɗo immorde sariyaji diina kam. o karmo ko ƴeeto Saadi o wi kanko laaɓangol allah ko ɓirtagol wowtinɗinamo e bajjinɗinirgol mo e sifaji makko ɗin sifaji timmugol e hoore mbaari tawata hara o hawtidaka e muɗum yeeso wo immorde e jeese façon wo immorde façon ji ɗin haral subhanahu wa ta'ala
o sirkanaka ka sifaji makko daro kadi rewamo kadi dewanno makko ngal rewamo ko fiiñi e ko yirni e tuubugo rutto faade makko kala waɓɓutuji ɗi e ɗaɓɓugol rerɗa heɓugol yurnede makko nden hula lette makko ɗen insino ko duumi hara Allah subhanahu wa taala o sirkanaka ko jamɗi e ko famɗi e so tawi min no wi wo laaɓangol deftere Allah men ko gomɗingol wonde qur'anare men ko haala Allah ko moftude e hoore habaruji selluɗi histoire ji wonɗi ɗin toon fof kala ko woni kon toon koko selli ko laarayta fii ñaawoje ɗen fof ko ñaawoje nunɗuɓe issaji histoire ji wonɗen fof ko nafayɗi hoolo kadi wonde qur'anare nden no waɗɗi nde tawata ko qur'an wona ñaawirede e dendagal siyakuji ɗin fof hara ko qur'an ñaawira hoolo ɗum kadi ɗum woni laaɓangol deftere Allah nden ƴettande janngande huutorande e fee neeɗi e fee laaɓal kadi teddinande laaɓa si memande laaɓa e tayre jande e togosere e soɓe si memande laaɓal ngol non nelaaɗo Allah ko gomɗingol hoolo wonde ko Allah min mo e dendagal tagore nden e yiɗugol mo e ñemtingol mo e gongingol habaruji ko humɓiti kon e huutorgol yamiroje makko ɗen e wuɗɗitagol kala ko haɗi e defandugol diine makko kam ñentina sunna makko on yottina nela makko ɗen haɗa alaaɓa himelaɗo laaɓangol hooreɓe gomɗinɓe ɓen lamɓe julɓe ɓe yani e ima e karmakoɓe ɓen ɓen fof ko hooreɓe julɓe ɓen noon e imamuɓe ɓen laaɓana ɓe ɓangginana ɓe goonga e angal pittingol ɓe e muññagol e kala ko yalti hella maɓɓe immorɓe e lorra muñño en tant que e lamɓe men ɓen lamɓe mon ɓen heeferɗaaɓe e koye nanɗo e haqqiji maɓɓe anndaɗi wallitagol ɓe walla ɓe e kala ko Allah subhanahu wa taala yiɗi walla ɓe huugol moƴƴire e duñugol ayɓe moƴƴina walla ɓe e moƴƴingol leydi ndin yilta ɓe si yii bonno fewani ɓe yilta ɓe bone fewtiri maɓɓe yilta ɓe amma noon laaɓalngol denndaangal julɓe ɓen laaɓalngol julɓe ɓen ɗum ɗon kadi ko waɗalngol ɓe moƴƴere waajooɓe nodda ɓe faade e dewal Allah huwa yamirooje makko e huugol yamirooje Allah e accugol ɗi Allah haɗi nodda yimɓe ɓen e ɗum e jannugol yimɓe ɓen nder ko anndi kon e ko nanndi ɗum e kala moƴƴere ko annduɗa eɓe haani waɗaneede waɗanaaɓe hara noon a janfaaki ɗe woni hew julɓe ɓen hara ɓe janfaaka e junngo ma hay e gooto ko ɓuri foddude e laaɓaneede julɓe ɓen ko hoore ma laaɓanaa woho wonkiima kin taw laaɓugol wonki kin ko laɓɓingol ki laɓɓina wonki kin woɓɓintinaki eko tuunataki eko tunnintaki ko laɓɓinta wonki ko ɗoftaare Allah ko tunninta wonki ko yeddugol Allah laɓɓinna wonki mum kin e yeddugo Allah subhanahu wa ta'ala pottinaki few e koyte kon jeddi tuubinaki ruttinaki faade ko Allah subhanahu wa ta'ala e huwugol yamiraaɓe sabu haqqeji ɗin fof ko haqqe wonkimaaki ɓuri mawde hoore ma taw si haqqe Allah on haqqe nelaaɗo mi jeeya e nafoore ɗon oɗo hadis karama ko yo wii wonde moftugol diina kam fof e koyte kon laaɓal reedu sabu nelaaɗo maaki addiinu article alif lam o wii diina ka yal islam annasihatu ko laaɓal reedu laaɓugol reedu ɗon ɗimmon ɗum wonde nokkuureeji ka laaɓanteeɗen yani laaɓanteɗen ka laaɓal ngal naɗetee ɗon ko nokkuureeji joyi ko Allah walli wonduma ɗum deftere Allah men nelaaɗo Allah on hooreeɓe julɓe ɓen e denndaangal julɓe ɓen nokkuureeji joyi e ɗo laaɓante no jeeya nafoore oɗo hadis wonde laaɓalngo ɗiɗo nokkuureeji ɗiɗi on tigi laaɓa ɗiɗo nokkuureeji joyi kan limtaaɗi ɗo joyi limtaa ɗo laaɓna ɗi sabu no ɗiɗo
laabite laaɓangol ɗiɗo nokkureji goy ko diinaji ɗinni neɗɗo sicce wo ala wonde imo reeno e hoore diina makko kan mo jogito diina makko kan fiiɗa diina makko kan boniri mum ko ɗum waɗi nelaaɗo waɗi laaɓalngol ɗiɗo nokkureji joyi fiiɗa diina neɗɗo on boni jeeya e nafoore ɗiɗo oɗo hadis harmugol janfagol hara on tigi janfaaki sabu no diina ka laaɓal ngal koko wiyete ko yani no diina kan ko wiyete kon laaɓal donc janfale ko liddu laaɓal donc laatite on neɗɗo janfotoɗo hara waɗi liddu diina kan hara waɗi contraire diina kan donc contraire diina kan le ko heferako hara kadi diga nelaɗo maaki mana hossana falaysa minna kala janfiɗo men on ɗo jeyaka e amin hara oɗo hadis koye en wawa famude wonde koko sappaɗo ɗiɗo nokkureji sappaɗi ɗo no waɗɗi en nde laaɓanten ɗiɗo nokkureji sappaɗi ɗo laaɓe reedu ɗiɗo nokkureji joyi ara noon ɗum ko Allah laaɓana Allah sabu gomɓingol mo rewama gomɓino mo rewama huway ɗi o yamiri acca ɗi o haɗi jani e to goosi eto andamo kadi sabu sa anda goɗɗo a wawatamo wulude a wawatamo yiɗude ko beruwo ko neɗɗo on andi Allah ko ber ɗum o yiɗi Allah subhanahu wa ta'ala beruwo ko jiggol ma ngol mawni hella Allah ko ber ɗum Allah yiɗuma ko ber ɗum o ɓannituma e makko ko beruwo ko ɗamgo ber ɗum wawatamo ɗoftade laaɓana deftere Allah min gomɗinande ƴettane hutane jangga hutore e fe needi kadi e faamugol kadi laaɓangol nelaɗo ko gomɗingol wonde ko Allah ɗum ñimtina sunna makko on teddinamo kadi teddina sunna makko on teddina julɓe ɗen fof laaɓangol hoorema julɓe ɗen ko teddingal ɓe teddingal ngal beyintaɓe yiltaɓe ko bonake ko e kala yiltaɓe e kala ko tampintaɓe hara wona yendugol ɓe wona hoynugol ɓe si ɓe falƴi yiltaɓe ɓa kamɓe kadi koɓe yimɓe hiɓe falte laaɓangol dendagal julɓe ɓen ɗum ɗon en yewti wonde ko kala mo huwodirta e muɗum laaɓanama tinɗinama ko nafatama ko anna e laahara haɗama ko lorta mo anna e laahara fuɗɗande mo ɗengure ma nden ka suudu ha hewti kawtal naɓen ha dendagal julɓe dendagal julɓe ɓen kala ko ɗonire nder anna Allah o haray koye en faam no neelaɗo yetiri en noon wonde addinu diina kan annasiyatu ko laaɓal reedu laaɓugo reedu yani gulnami yibli man wonande hombo wallaɗo maki billahi wonande Allah waɗi kitabi e deftere makko nden waɗi rasuli e nelaɗo makko on waɗi a immatu muslimin e hooreɓe julɓe ɓen wa ammatin e dendagal julɓe ɓen rawahu filliki oɗo hadis muslim imam muslim e nder deftere makko numéro 55 woko kitabul iman woko ɗon woni ko o hadis ɗo ƴetta